Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mangurip Allah, ayap mana kebegantan sa bandingan naging kaya mawdu bab ma jaa fi qawlihi ta'ala وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Mana ayah kebukan tanong pansausayan nagyang kaya katir wallahu subhanahu wa ta'ala atik wallah. Ini perupaan wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutuwa betad mga Yahudi mangurip na Allah. Wa ma qadarullah ti wallahu subhanahu wa ta'ala dairan din na takdir wallahu subhanahu wa ta'ala sa titu akat takdir wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah ti wallah suatigian sulupa sa kadendanian na sa tangan wallahu subhanahu wa ta'ala sa alungan amori kakaptan yan natigin sa alungan amori was samawatu matwiyatun biyamini naguso mga langit mga urip ng Allah nakika kakadit nakika lapi sa kawanan wallahu subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala amma yushrikun sutis wallah naguang iyas sagyang kotuwa kipupena ko tuniran sa iku Allahu subhanahu wa ta'ala. Gyan ka na aya na makang guguna na o mangurip na Allah sagyang kotuwa kala wallahu subhanahu wa ta'ala. Mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Na so mga Yahud o mga kuffar na dairan din na matakdir so Allah subhanahu wa ta'ala kudiranun di kiprupaan mangurip na Allah. Sa nganisan mangurip na Allah sa dairan na tigwa Allah subhanahu wa ta'ala matakdir sa Allah sa titu-titu katakdir aduma dait ko kalaian mangurip na Allah ay marayaga kakasabutitan sa gyang kutuwa kada Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kaya mga hadith padun mangurip na Allah nagyang kaya hadith o Ibn Mas'ud radiyallahu anhu apiteru yan miya ka umaasa katawa ulama ko mga Yahud حبر من الأحبار miya ko mako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Peter iyang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigana ya Muhammad tigya Muhammad inna najidu anna Allah matanas kami na katuna mi ko kitabami mata anas wallahu subhanahu wa ta'ala na yaj'alu samawat ala isba' meluin yan so mga langit siku tinduru iyan siku kemerian makna tegunya na siku sumanga langit siku tinduru iyan wal ardina ala isba' naguso mga lupa na sipong ko tinduru iyan mangurip Allah siku sa balap man na tinduru iyan was syajaru ala isba' naguso mga kayo na sip manatigian na matatago ko tinduru iyan pan wal ma ala isba' nagumbali niya man so kakadendanian sa siip man ko tinduru Allah subhanahu wa ta'ala wathara ala isba' nagumbali niya man so lupa wasair al khalqi ala isba' mali niya man so lupa ala isba' si ko tinduru yaman naguso kadindan no mga kadin nambali niya man natago niya si ko tinduru yan napatero no Allah subhanahu wa ta'ala sa alungan amori anal malik sa kanatiyan ni dato nasukyan ni garo Nabi sallallahu alaihi wasallam na fadahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyaka singa so Nabi sallallahu alaihi wasallam taman sa miyaylay agyang kutuwa mga ngipnian mangurip Allah sa pakasingayan binagyang kutuwa mga ngipnian mangurip Allah tasdiqan liqawlil hibr sa ayaw sabab pagpakasing ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na sabab sa kapahing menaran yan sa gyang kutuwa katiru agyang kutuwa Yahudi mangurip Allah subhanahu wa ta'ala orian yan na Peter
Nabi sallallahu alaihi wasallam ulina biati Nabi sallallahu alaihi wasallam agian ko tuwa katir wallahu subhanahu wa ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabratuhu yawmal qiyamah. Mata na daerah din matakdir subhanallah satitu benar akan takdir. Naguso mga lupa sa kadindanian nasa tangan ulina kakapatan wallahu ta'ala sa alungan amori. Di sabda hadith ang orip Allah na yatiro o diyan ko tuwa mama ang orip Allah subhanahu wa ta'ala natigyan na wal jibalu wasyajaru ala isbi'. So atigyan so mga palaw naguso mga kayo na tugun wallahu ta'ala sa ko tinduro iyan. Fayahuzzuhu na keugnian kuyung wallahu subhanahu wa ta'ala. Fayaqul nabtirun wallahu subhanahu wa ta'ala. Ana al-malik sa kanatiyan ni dato. Ana Allah sa kanatiyan so Allahu subhanahu wa ta'ala. Simsab na hadith maurip Allah na kaya panutulian nambalin wallahu subhanahu wa ta'ala so pito lapis langit siko tindur iyan maurip Allah naguso ig aguso lupa nasib man ko tindur iyan wasairal khalq ala isbi' naguso karindan no langwan na karin nastegunya man ko tindur iyan maurip Allah ginal maurip Allah subhanahu wa ta'ala. May katitiyam sa pada hadith asiki Ibn Umar Peter iyan maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Peter kung Nabi sallallahu alaihi wasallam yatwi Allahu as-samawati yawmal qiyamah. Palapiin wallahu subhanahu wa ta'ala. So mga langit sa alungan amori. Thumma ya'khudhuhun. Oriyan yan nakapatanian maurip Allah. Biyadihil yumna sang ulalan o 5 akawanan maurip Allah. Thumma yaqul nabtirun yan. Anal malik sa kanatiyan ni dato. Aynal jabbarun wa aynal mutakabbirun. Andad natig wallahu ta'ala so mga tawa mapasang atiyan ni kapapuro. Wa aynal mutakabbirun na andin mga tawa atiyan na mapasang ikatakabur. Maurip Allah. Summa yatwil ardina saba'. Oriyan yan na kaptaman wallahu ta'ala so lupa so mga lupa so pito lapis sa lupa mangurip Allah at tigunya masaliman yan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala thumma ya'khudhuhun oriyan yan nakaptan yan mangurip Allah bishimali sanggulalan ko diwa ng liman yan thumma yaqul nabtirun wallahu subhanahu wa ta'ala ana al-malik sa natiyan ni dato ayna al-jabbarun wa aynal mutakabbirun. Andan so mga tawa mapasangi kapapuro. Nagu andan natigyan so mga tawa mapasangi katakabur maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan ikala wallahu subhanahu wa ta'ala. May katitiyapan o Ibn Abbas Peter yan mas samawatu saba' wal arduna saba' fi kaffati ar-rahman illa ka khardalatin fi yadi ahadikum. Mata na tigu Ibn Abbas. Ada tiga nakipantag. O pito lapis sa langit nagu pito lapis alupa si iko paladu Allah subhanahu wa ta'ala inunta sa lagi datigyan o may tuha shay na kulpong si iko 5 o isarkan. Mahurip Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya manan yan nagiti kala wallahu subhanahu wa ta'ala. Upa makatago agyan ko tuwa pito lapis sa langit nagu pito lapis sa lupa ko 5 wallahu subhanahu wa ta'ala. Si ko pala diyan na aya kay ibaratan yan maurip malha sa kala wallahu subhanahu wa ta'ala. Nampa kay ibarat bilin na agyan ko tuwa pito lapis sa langit nagu pito lapis sa lupa sa lagi do kulpong sa kala atataguun si ko 5 o isarkan ng maurip na Allah. 5 manusia. Ay manan yan. Natanto ang may ito maurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Agyang ko tuwa langit, ako lupa, maurip na Allah. Apa maka imbetad ko palad wallahu subhanahu wa ta'ala.